Guys,
Okay, listen, all the midstream learners, remember to look for the Zander Reiners cutout. It's on the southern side of the pavilion. The midstream spider tent. After the match, scan your QR code and complete a quick form and stand a chance of winning an amazing prize. So don't go before you've done that after the game, okay?
sê baie geluk. Die Worcester Centurion. Die winning 26-21. A very close game. Well done, Mitchie. Well done. As ons vra dat meneer Piet van Wyk, hy is die ondervoorsitter van die Louboulle Rugby, die skole, en hy het ons daar onder te gaan saam met Jaco Dames, en dan die span van Centurion, met julle kaptein, het jy onderkom staan vir julle trofee asseblief. And remember, Mitchie, all the learners to go to that tent on the southern side of the pavilion. You scan your QR code for some extra points. Ons gaan nou geleentheid gee vir die skool om hulle skoolliedere te sing. Dankie aan elke liewer van julle, is elke liewe span wat vandag gefight het. Sakvoetbalmeisters wat kom het van dit Pretoria Noord af. Regtig, dankie vir julle almal. Ouers wat uitgeraai het. Ons is baie lief vir julle, ons almal waardeer julle.
En alles wat ons dink en doen, ons oë steeds na bo gerig. En werk en spaar ons hoogste roem, ons God se eer, ons duurste plig. Ons arbeid